ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. Ulamalı aydiye ikimide ders. Kur'an-ı Kerim'de in ahir ütümlü vaaz yankı okulan ayet diye. Kur'an-ı Kerim'de in ahir Müslüman adamı ütümlü vaaz yankı okulan ayet diye. Manasını aydeyin o ham gurrun gidin alıp gideyli. Manası şey. Huday Teala yerdeki ve göğündeki zatları bilyendir. İyidi. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. Üç nefer pıçı oğruyunca gurrun etsele men Huday dördülöncüsüdür deyiptir. Barnen şolan kaptalını deyiptir. İyidi. وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ. Bir maturda, ya maşinna, ya cengille, ya akşam otakta, ya mescitte, ya hücrede, ya başka yerlerde, ya qawy yer, ya teleke yerde 5 nefer olup gurrun etseniz men Huday altılancıyınız hesap deyiptir. İyidi. وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ. 5-4 deyip durmayın deyiptir Huday Teala. Az olun, kan olun, men Huday sizin yanınızda ba deyiptir. İyidi. ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kıyamet günü yeke boynunuza dakarın şonuna görürsünüz. Vallahu bi kulli şeyin alim. Men Hudaýyň bilmeýän zady bolmaz deyipdir Hudaý Taala. Ine ola ogry içäden gurrun edip otýly Muhammed'i falan edýilip. Hani Hudaý onna. Ya öz aralamyzda da günah iş bolsun. Ya sogab iş bolsun. Dostlarımız bilen bolsun, içerlemiz bilen bolsun. Bir neferi bir zat etmeden çireyim bolsun. Pıçı vurrun bolýa, Hudaý da badyr. Hudaý da badyr. Men sizin ýanyňyzda bitdir Hudaý Taala.